Жокускайга ырақсытыр, устук соллах истях нехленелях пуннарга сүрін онна орто опса юрақтайын программаларгар государственный түміктүр аттестацияны ыты тәрәхін технологический үйлерге. 2 күннях регионар керділернағы семинар сөбе мұнях бүгін сағаланна. Манна Рособорнадзор опса юрақтайын качествоватын сыныбылыгар управлениетін начальнига Юлия Егорова, юрақтайын качествоватын кедебілігер Татарстан Республикатын келін директоры Ирина Сахнова, Хабаровскайттан Дальний Восток федеральный округун, онтон датын кораттарыттан, республикалы устарыттан түміктүр аттестацияны онна келім экзамені үтіға әппеттіғ үләхеттер кытталар. Республика үйераған министрі Феодосия Габышева бұйыл экзаменері үті сүрін ұратытынан информационный технологияны туғанына аттады. Билген материалы урукку курдук моторканнан, массынаннан, атынан негені жер курдук болбаққа, аныгы технологиялынан сразу экзамен туттырар классика тиехтәх. Онно бечәттенер, туспа ключтах, онын арыян бечәттенелер, онны местетігер үлетін толырылыр, онны разы сканердан бараннар ол толырылы бүтілені бұл обработкалыр центрға ұйтылыр. Онын бігі олар төттірітар материалы тугу тахарга ороскоп агыяга онна оголор месеттен месеттигер туттарларга условия терилия.